Hey hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar chiar tu silin sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pare chin chunglam COVID-19 shidan apek me ka ngai thatu te shidan la vectorin kan ngen chewa COVID-19 la ken venala malawin thla da lo ula ina atom tlatin tulto palo chom pon chuak lo ula mai tom na vomidang nei lo kudle mai ti file shidan na lakte lo ngai poimong cheu COVID-19 ka inho shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po the reng ani tuna chuan chanchin tharlung ethak chun somang tukina COVID-19 din munria thar barami sang khazali somsari pakhatin an kai ti mu chu ani state level expert team on COVID-19 management chuan huam zau zo ka inkar khip kalpui tolovin jim te a inkar khip chau kalpui ani to don ti an soi Vice President M. Venkaiah Naidu chuan ram hasona turin remna apoimo ati ram chunga COVID-19 shi la hlorna ber Kerala a chuan shikai thar zat na setakin atlat niam tukena COVID-19 din hunria thar bera mi sang khazali somseri pakhatinan kai ti mu chu ani a sample test zong zinga za som panga point pathum paruk an positive ani tundin huna shikai to zong zat hi nuai khat sang khazathum somli pasari ani a singre sangli zakwa samret pasari enkol daman ni to a enkol lai mek sing khat sang ruk le panga omin mi zathum samthum pangan an thi pui to ani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory sample test zinga zathum samsari pakhat an positive fa thuna laboratory sample test zinga mi za an positive fa rapid antigen test ma COVID-19 positive mu chua zakwa samnga pakwan oma FIA positive samli pakhat an ombok ani mishing sang khat zela positive mu chu to za thi somkho pahni ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to hi somthum anga chut ani nimin khan COVID-19 chungchanga inkai shona ngai tu state level expert team on COVID-19 management chuan huam zau zo ka inkar khip kalpui to lovin huam zim zo ka inkar khip chau kalpui ani to don ti an soi Mizoram Health Secretary Pualaram Kha kale state level expert team te chuan nimin khan aizola thu thala khom tu te comment inkai shona an rot sarkarin apom pui dan chuan huap zau tak inkar khipa mi pui na thok thelo vasiam chu COVID-19 don ata na rei tak ani lo wangle mi pui din hun thlir chungin zim zo ka inkar khip chu kalpui to tur an don ti an soya mass testing ti top tur ani thule in thadul tur ti chuan phal zawlam anelo thule shidar tur ven ata na inkai shona thataka zom chun zoma poimo ti an soi tuna chuan COVID-19 na lang chuak ba ka inan dik tur risian na lama thoktu ten anti le shivei nena in nim nai zol te chau endik ani to dona shia wanga nuna chan ming te chu pon zar ani to lowang he ba ka hian shivei en kolna dam do in thuam chakonga chaktaka malak ani don ti an soya district na COVID-19 care wing din an idon ba ka lungai district hospital tam ICU khumsom ta tumani bok health secretary Pualaram Kha ka chuan min COVID-19 akai tangani somthum ralma aboralani chuan COVID-19 awanga thia chiar turani atia ni somthum nuwa damdoinen enkol chunjom zelngai thita te po COVID-19 awanga thia chiar turani ti asoibok Mizoram Health Department Principal Secretary Dr. F. Lalian hera chuan aret negative ninga chung quarantine ni thin chu quarantine tolo ni se ti ani atia symptom an ne ro chuan RT-PCR mo thunat manga test te tur an ni ti asoya COVID-19 shivei nanalang chuak lo te chu ma nia in khung sang turati ani don ti a chung kwa home isolation om te chuan COVID SOP thatakin an zom turani ti le chung ko member positive velo te chu atnuwa test ho turani ni don ti asoi Mizoram COVID-19 shipui darmek zir cheng tur hian sarkar lai puna rontir multidisciplinary COVID-19 study team chuan nimin khan Mizoram ron thlenga nimin Kaidali Khan State Integrated Disease Surveillance Program IDSP Chief Medical Officer Aizawl East le Aizawl West Officer te nen an thu khom ngalani he meeting hi Dr. Pacholamal Soma State Nodal Officer COVID-19 in kai shroin Aizawl District COVID-19 dona malang chi sang anzir ho ani central team lozin te hian voina district sang Chief Medical Officer te nen video conference an nei nuwa CMO Aizawl West huam chunga COVID-19 damlo te en kola hunan ko anga naktuk October ni seria champhai district COVID-19 din munjir chiang turin Aizawl an chua sanang Chief Minister Puzoram Thanghovan Mina State Disaster Management Authority SDMA thukhom chuan Mizoram African Swine Fever lengmek chungchang le malak dan turan soi hova kumin
March ni somni pakata tang khan he shia leng tan ne shia ni in October ni li thleng khan district som pakata chung ko sangriat zakwa somret pasari ngong to in voxing thum le sang thum chuang an thi thu report ani a voxuat to hi sing khat zathum somli ani nimena SDM to khom chuan State Disaster Mitigation Fund man dan tur chung changa rotna an thlen chu pomsakin cheng noi somni panga item work proposal chu phalsak anni a district tina emergency response vehicle da tura rotna lut chu pomani boka Mizoram State Disaster Management Plan 2021 an ruaman chu pom ani bok meeting a hiam Deputy Chief Minister Puton Luya Minister of Home DMNR Pula Chamlena PNE Minister Puala Zilenale Forest Minister Puti Jelan tlongate antel ani Mizoram puma COVID-19 vaccine pek chu konga thune tu sang State Task Force for COVID-19 Vaccination chu an chairman Health and Family Welfare Secretary Pual Ramha ga hovin min khan an thukoma report talan ani dan chuan Mizoram puma COVID-19 first dose ta to hi za somret paret point pakhat ni in first dose ta to zinga za somruk paruk point pakhatin full dose an to ani vaccine tur zinga full dose pekim vektura dose mamoza thi noiriat singruk sangsari zani somli pasere ni a tuna hian vaccine dose no enga singthum sangli zanga kolmek ni in mamobel na hi ata torin sarkar lai puya tangin don thinani kartin thotan ni tangin zir top ni thlengin dorpui multipurpose hall le bongkon south waime hola vaccine first dose emo second dose emo ladu ta na lak theirenga hengbaka hian veng emo khosang sanga vaccine pek hun hi siam thinani bok identity card nei lo te ta ninga nia arem chandan angin hun sang sanga vaccine pek chu hun special session roman thin ani nimin khan Mizoram Pradesh Congress Committee chuan MNF sarkarin COVID-19 shipuya do dan diglo awanga me pui thlawang hauna wana pa hol kot an hmang he huna hian CLP leader le MPCC treasurer ni bok puzodin thlunga chuan thu soin Health Department changtu Minister Dr. Alal Thanglin le COVID-19 Medical Operational Team Chairman Dr. ZR Thiam sang atem shipui lek chungchanga malak ngaina an hriat lo wangin Mizorama mi zathum chuangin nunna an chanta chu arab thak tak zet ya soya chung ko tamtak anei zona kong zo theilova anom pha te hi sarkarin roman na tha anei lo ra ani ati pungkhom te chuan resolution passin COVID-19 dona sarkar lo cham chan Dr. Alal Thanglena Health Minister bang turin an phota Chief Minister po din hun chezo ka andin ma in ban vat turin an ngen ti an ta lang ani an resolution a hian sarkar chu test na thatok lo rapid antigen test amana wangle test na rin tlak berangai RT-PCR laboratory adotla ta wangin Mizoram chu COVID-19 thido konga an hlo chamanti a lunglai mai ba ka district zonga thani chungin RT-PCR laboratory hidin vek ni ro se anti ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Vice President M Venkaiah Naidu chon ramhasona turin remna angaya Marsak State angai zolbi kani ati Nimena Institute of Bioresource and Sustainable Development IBSD Imphala Phytopharmaceutical Laboratory Facility thara honna het hui soin punai du chuan India inpum khatna le dikna chu remna zonga malak meka phe thluk ani lovangati a ramchung khole tuite masona hato konga politics in clearna aum torani lova state sarkar te po sarkar lai puinen pheikhai rol takin an thok dun turani ati punai du chuan ramchung masona chur ma chak mason te lo chuan afam kim lo ti soin Prime Minister Narendra Modi sarkar chuan Marsak State te le Jammu and Kashmir ti mason turin theito pa chu zelati a rambung poimotak anni ati bok nimin program a hian Governor La Ganesan Chief Minister N Biren Singh Minister MLA le sarkar me poimo thanem tak antel ani Vice President M Venkaiah Naidu hian voin hian Tripura apan le don ani ramchunga COVID-19 shileng na hlorna ber Kerala chuan shikai tharzat na satakina tlatniama nimin khan sample sing ko sang thum le zanhi le pani endika tangin shikai sang ko za seri samthum panga mu chwani a hei hi za zela chutin som point pali ani heti lai hian mi za somnga pakhatin thi puile a state puma COVID-19 na wanga thito za chu sing ni sanga zaruk samseri pasari ani Shivai enkol dampo pungchho zaile nimin khan mi sing kha sang thum zare samseri pariat enkol daman ni a tundin huna Shivai enkol lai noi khat sing ni sangli le zali somli pakhat an omani chanchin thar cherti topna na tlang pui tukina COVID-19 din hunria thar bera mi sang khazali somseri pakhatin an kai ti mu chu ani state level expert team on COVID-19 management chuan huam zau zo ka in kharkhip kalpui tolovin zim te a in kharkhip chau kalpui ani to don ti an soi Vice President M Venkaiah Naidu chuan ramhasona turin remna poimo ati
ram chunga COVID-19 shila hlorna ber kerela chuan shikai thar zat na se takin atla hniam chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani